kamu lain sum ubam udi pura koi kete to kajing berkat yo I ha kajing in yo I chwa responsible lemman responsibility poi which is kurle muslim I siap to I te ha kam mining le chwa le in kam hamman I responsible man hab siap to I dadle I kete yi yo I ni te sustainable dan life kono dan pura ko tha na te yo pas ha yo ka mas ka bon yo I kamu bha dadle I sustainable mining I yo to to yo dang pisa yo man I yo dang he dang sanchu I yo ulai to bha yo I bha yo ulai na si yo ulai na ke ro si na ri wo ro yo jing mun toy ha bro on lia siang ko bi yo nasbol What is mining? What is mining? Jan ho po ka syllabus yung bi siya to pi ka mining the European mo kang gini topic. The ongoing mining is the extraction of valuable minerals or other geological materials from the earth. The deposit will be called the ore body, lode, vein, seam or reef. Man haywan ko mi haywan mo mangi perthai ke rupam kuki pertui as a ore body then a vein then a lode man one hite rupam dada kam chini em wo bone kam chi giant hills ki wo bone hi to tip hi wo em mo yong wo mo chun te mo yong mo chun one re ha ta yi yong ga lode one wo daga ore body ba daga wo he man blanket man horizontal bed hi almost horizontal wo aw ni to ka do penyu em ki mine the mine ko India dan chibi perthai boleh I go open class mine te upaya chi bi benta man go office yung I gi go le ka government of India na the department ng I chwa u why bi go mine chwa le mining ki hab le survey chwa I kete go preliminary le ka reconnaissance survey hab chong skills nya to hab on you skill how on skill jimut kat one ha perthai em go skill te kat one ha ka map hab chna map ina on menu w le survey gani to ka chnong thangpung gani to ka juwai gani to ka sutunga teman hab chna I ha ka paper kam ni I bakhian teman hab chna you skill le te hab le mapping I hab le survey I ha skill te ka geo heritage Kemudian preserve pita, benda penyiati, kau bigi yang hak conserve pita atau ulai produk. Menurut hago, tidak penhapi, dan ye piu le tourism pita, yo ye piu yo kisah na kau ulai di bulu na perthai keleng sodong wangi. Tip mau tu kekrem kau em hach nong rim keputu juga keliat perak, kekrem liat perak. Siapa? Keliat perak em hach nong rim. To ke krem ko jrong tam yong mo chun ha gani ke India ni te bone ki fossils to ki fossils nya ko pi da on fossils ki fossils for bone em di do krem te da ke ji em ni fossils and he ko krem mendu purai ki mendu lai survey da nya ko ki komon ko em ni ko prathai menjwa ko bidi ke ji go mi ki go em ki man perthai ko kat wan senam menjwa ke ni perthai em ngomong miat ko mo terkhong mo da ke ji pura ta hini por ko kja ki te ye ro betai ki ya te hadu ko benia ro dang bon ki wa lam de yang lain siang ko to ra do ka liat pra em hi ji pon ki kran te lagi tu ki em interest right tracking for si sajai yo chuti de benia lai ki wa tu man daun chem chuti te em ka group ko wa let survey ni ki kran le ka Meghalaya Adventures Association the third let survey ko kamwa ka one spot ki kran de bon ha te bon jai ki kran ki wa ki group ju poi ki chite am wa lada ye भी contact की लगा बताई जब तेरे मन यो भी सियां की ले तो लगा ये भी contact की मन यो भी वो improve ये entrance yang apa मन tourism le okachno le ok state government the tourism department तो मन jing mentoy yo ये kachno तो jing mentoy तो ada do kat ni teman mas dah we
su dan kubun dan kejimi man cipta JM. Yang ini minerals. Jadi penmi ika kini kemudian sustainable mining jemur ko to ti bila yakini jemar ko hendau hakajo ko to sustain bika ketika ketika dibaga environment itu ucap ka yakini jemar ko hendau untuk dipatah. Kamu orang halor kecil cak kamu yo. To NGT brand ko yo agak tak so. Boy di belum satu yang ide wada kini NGT yo itu. Yung mangyong ini ke NGT ka khadra ko dia ko kompi yung guru kami interview dan jangan pergi yung iro ini dan iyoi ko katega ki kapisa ya kamai ka dia uchna ka di building di wa social mala hadu ko md almost ko is the ko pani ka 10 years yung i the depend do the kini di ma ko khanda kamu moyong tahri miu dan lekatnya yui yang cipta yang keum kamtam kami letak ke yang keum juai kram tapi NGT halor kate hi kamtam oh NGT halor kate kamtam kan komti wa you be the one in my accident you were accident just last 2-3 months siya kabadan kam ha kinikisi por menta kat minangnya habang ipet ni kamariang ipet ni kusunjanen ipet yang environment ni baru kawin, ni iba lampun mau kata ke jing pendam kami kemarin dan ke exploitation, ladan ke ki bokher di hati lagi dah jing telong jang kani ke awareness kani lasi, nget scam bagi baru kebayaran hamil kepor, penyara ke kubur. Kalau ki ke ba ni dan kaman le kini bisni di por mata ba kata ka mining ke ba di ban le langish mat ka di ban long ke ba perkat ba ke ba long sustainable ke ba long ban ke ba ni kong isya ke ba long bagi di ban perkat na bentar kalawai jong di ban sawan hadi jongi hod dan kam ban pendiang pendap yang kajak ko dan kam ban le kata ka mining mo la kati kan ko kati kilo resources kilo minerals mo doyong no limestone no ferrocrite minerals dan ko kandong drain dan kamru pada perkat sani ha sha panin le ta mining la milen em ban ta mining la milen em ka kata kom ka ba perkat na benda kalau we ju berwan hadin jumi kajimut hi jogani ka awareness kalong ba long kata kami ini dibanding long sustainable kata kebalapan ia dapat sebentar di future generations berwan hadin joni